ngasi thokhiba thodok wathok singi matang da phongkhiba numidang orem gi pause singdagi maroi bakhar lokhsaraga Manipur Circle News na miam da pawdam jari ahan mada pawnil khon pause dagi lokhsage class 10 ge exam ge phal lauthokre mahiroi sada 93.03 pass tawduna Manipur board ki puari semkhre pathok sarita minase Board of Secondary Education Manipur na loba High School Living Certificate Examination 2024 fal ngasi nungtil pung ahum tabda board asigi conference hall da Manipur lenga ki Education Commissioner Gyan Prakash na exam ki result adu haunabi matung inna lauthokre haugiba March 3 gi April ahum pawba pangthokiba exam adu da nupi mahiroi lising 38 marfu taret amade nupa mahiroi lising 39 satruk kunipan punna mahiroi lising 38 Satretra mangana sangyeng aduda saruk yakhibagi manungda mahiroi punna lesing kuntra mari samapan kuntra mathoi pass tawduna pass tawbagi sangsada 93.03 oiduna handak ki sahi asina sahi taragi manungda khwaidagi wangna pass tawbagi sahi ama oiri amade handaki exam asida nupi mahiroi dagi nupa mahiroi singna pass tawbagi sangsu henba sahi oiri loinana handak haidok liba result asida government school gi mahiroi singna pass tawbagi sang sada 84.34 adet school gi oina sada 92.74 amadi private school gi oina sada 95.93 pass tawduna laingak ke school singi mahiroi singsu pass tawbagi sang thoina nop sahi oikide adubu Ziri district ki oina pass tawbagi sang nemkhi ningsing bayai ngasi haidok liba examination result asi sahi asi gi oina di state cabinet na ayaba pikhibagi matung inna grading system laiki division natraga rank haibadu laikhitre nupi amagi asiba haksang leramle pawnil hol pauchi dagi lokhasabani Churachandpur district ki manung sanba IB road ta leiba S battalion source amagi manakta leiba Siwes kom amada nupi amagi patha pumdharaba haksang taduna leramle hairi press na phangba pawgi matung inna haksang adu ka hena patha pumtharambana maram oiraga hojik phawbagi oina masak maming khangma ngamdri mahak matau karamna laikhidabano amadi mafam aduda karamna lairamlibano haiba adusu hojik phawbagi oina khangma ngamdri thodok asiga mari leinana Women Police Station Churachandpur na case ama lokhatpaga loinana haksang adu Churachandpur District Hospital gi mokta thamkhre hairi Cyclone Remal na West Bengal da sauna akaiba pire awang nongpoktasu pung kunmari gi manungda cheitheng phanglagani hairi Paujel News Service ta gi lokhatsabani pathok sarita minase Cyclone Remal na West Bengal da sauna akaiba piri cyclone asina mioi kaya laikhidabaga loinana hojik nong kanna suri agency gi pawgi matung ina West Bengal gi samudra khongbal da angakpa phangna cyclone gi akan manung sit padagi mafam aduda lairiba mioi kaya laikhidabaga loinana asok apan nangkhre hairi nunglei nungsit yum kai yauna ngami singi polam kaya so amanga ta thokankhre cyclone Remal gi nungsit asi pungda kilometer sama kuntra rom yangna sitli hairi cyclone asina maram oiraga uwa electric post na singbasu ati akai nanghankhre India Meteorological Department gi matung inna lakliba pungkun mari asigi manungda cyclone Remal na awang nokpok lamdam da su sauna cheitheng piragani hairi Kuki singna saba thong tugai ni haina chaluraga tugai ba ngamdana halakhi babu khunja singna pena khidre kanglai pakki mera pause na phongbani pathok sari Chandel district ki manung sanna ke Molmon village da Manipur river gi mathakta kuki singna Manipur lenga ki ayab yaudana naronda RCC gi thong ama saba horakle haibagi paw phangbadagi Manipur lenga ki maikai dagi police force sing thomjinduna JCB phawba puduna thong thugaina ba changsil luraga thugaiba ngamdana halakhiba asi sogunu amadi seraugi akoibada leiriba khunja singna penda ba phongdorakli Thong thuaibagi damakta haukiba me kunmanga da masing yamlaba Manipur police ki kangbuna JCB puduna mafam aduda jangsin ki adubo lamakhang da kuki nupi singna thatuna thong sariba mafam yauna sangsin mangam khide Manipur lenga ki order matung ina thong thugaina ba sangsil lakliba police forcing aduna lambi thatuna lairiba kuki sing adu tiar gas amadi mobbom na chingba kaptuna tan khairaga irai laina sangadaba adu karigi damakta
mai leiraga halakliबनो इम्फाल द नुपी ओइबसिंगना करिगुम्बा इहौ अमा हौरकपा मतमददि टियर ग्यास अमदि मोब बोम कापसिन्दुना तनखाइबा ngami मनपुर गी सिंगी लमदसु करिगिदमक्ता ngamdribano हाइनसु प्रजा सिंगना पेंदबा फोंदोरकले सुगनु अमदि सेरौगी प्रजा सेक्शन क्यादगी पाउसे असिदा फोंदोरकपगी मतुंग इन्नदि ngarang thong thugaigani हाइना चंगसिनगिबा पुलिस की कांगबु अदु थोंग साबा मफम अदु यौना चंगलिबा असि केस्पर गरी अमा खक्तनी मखोइना थोंग साफम अदु यौरगा सागलकलिबा थोंखोंग मनाक्ता लेपलगा फोटो नमलगा करिसु तौबा ngamdana halakibani मनपुर सरकारना इसंग थौना आयन यादबा मवोंगदा थोंग सागललिबा अदु थुगाइगे हाइरबदि ngarangmak जेसीबी सिजन अदुना मपुंग फाना हाइगलकलिबा थोंखोंगसिंग अदु थुगाइदुना थोंग साबदा सिजनरिबा पोलमसिंग पुनमक मफम अदुदगी पुथोरकपा ngampham thoi तौफम थोकपा थबक मपुंग फाना पांथोकपा ngamdriba asi लेंगाकना अंगकपा लीला अमा सानरिब्रा हाइनासु प्रजा सिंगना फोंदोकनारकले कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमई कापसिलक्रे कंगलै पाके मेरा पाउचे दगी लखोचबनी पाथोकसरी सुगनुगा थंगना लैरिबा दोंगयांग अमदि लालोय फाइ रोमदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमई अमदि बॉम्ब कापसिंदुना लंदारकपा मतम खरा लेपलोरबा मतुंगदा ngarang कुकी मिलिटेंट सिंगना दोंगयांग रोमदगी सुगनु मखा लेकाइदगी नोमई राउंड अमा कापसिलक्रे हाइरे खुंजा सिंगना पाउसे असिदा फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना ngarang नुमिदांग वरम पुंग 3 मिनट 95 रोम ताबा मतमदा खुंजा नहा खराना मनपुर रिवर दा खोई चोपगे धबक तौखी खोई चोपा लोइरदुना युमदा हलकनबा सेम सारिङै नोंयांग रोमदगी नोमई राउंड अमा कापलखी लोइनना कुकी सिंगना खोंजेल थोकना मफम अदुदा खोई चोपा लाकनु हाइनसो लौरखी हाइरी मदुदा खोई चोपा नासिंग अदु मथवाई हिंगनबा चेनखलखी हाइरी पावसिना हाई हौजिक दोंगयांगी सरुक्ता अनौबा बंकर कया अमा सागलकलेबा बंकर सिंग असिदा कुकी मिलिटेंट सिंगना चंगथोक चंगसिन तौदुना इराई लाइना उबा फंगले मरमदुना अतेनबा मतम खरगी मनुंगदा सुगनुरोमदा कुकी मिलिटेंट सिंगना लंदारकदरा हाइबगी मिपाइबा अमा यामना साउना लेबदगी खुंजा सिंग अहिंग फावबा तुमनादना सेक्शन न लेनरे हाइरी अवांग नोंपोक्ता खुलाई ललोनबदा मपालगी खुद यावी एनआईए न फोंगली कंगलै पाके मेरा पाउचे दगी लोखसबनी अवांग नोंपोक लमदमदा खुलाई ललोनबदा मपालगे खुद यावी हाइना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ना खंगमंगमख्रे म्यांमार दा बेस तौबा खुसु खुलाई सप्लाई तौबा सिंगना मणिपुर अमदी मिजोराम दा लोगी वांगबदा खुलाई सिंग असि पुसिलकपनी हाइरी पाउगी लिखुन असिगी मतुंग इन्ना हौहिबा थांगजा नुमित्ता मिजोराम गी कोनुंग आइजोल यावना मफम तरुक्ता रेड चथबदा लोगी वांगबदा खुसु खुलाई ललोनबा सोलोमोन्स एलाइस मिंगा कोबा मियोय अमा फगत पंगम खि हाइरी एनआईए गी ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकपदा सोलोमोनदगी मसिंग यामलब खुसु खुलाई सिंग पोखाइब याब पोलम सिंग डिजिटल डिवाइस सिंग डॉक्यूमेंट अमदी अतोपा पोलम कया रिकवर तौबंगम खि फगलब मियोय असि म्यांमार अमदी मिजोराम गी लोना बंगम फैदा खुलाई पुथोक पुसिन तौबदा चेनब मियोय नि हाइरी